Thank you, Father. Thank you, Jesus. Holy Spirit, you are in this place. You are God. You are life and us. Father, saturate our whole being. Manifest your glory by your Spirit. In Christ Jesus, continue to change us from glory to glory by the power of your Spirit. Continue to manifest your glory, your power, your life, and our spirit, soul, and body. Your God. In Christ Jesus, you're within us and upon us. So we believe, Father, that you are here in this place. Thank you for revealing yourself by the Holy Spirit through your word. Thank you for touching our lives. In Jesus' name, amen. Tuloy tayo. Isusuro ka na tayo about the power among change ka na tayo to overcome the world. Amen? Overcome the old life. Kahit na ipakita man ka na kayo na palabas about faith, you need to believe can Jesus can die gospel. Believe nga isuna ti righteousness mo, isuna ti biyag mo, isuna iti holiness mo. Believe nga isuna ti blessing mo, sunat salunat mo, i-accept mo na dyan, kat ag-change ka. Pero data, ano nga kaya na dyan, kasiksika? You need the Holy Spirit. Kat i-adapt ko dyan, resurrection ni Jesus. Okay. Sumapan tayo dyan first. Kailan mawatan nyo na dyan duwang experiences, iti believer, iti Holy Spirit. No pa adu teramida na. Pero ada dyan duwang very important na ma-experience ti believer, iti Holy Spirit. Kat nakakonect na dyan, iti resurrection ni Jesus. First, no bilibam ni Jesus, kat i-accept mo isuna in your heart as your Lord and Savior, pastrakam isuna iti pusom, takunana iti Revelation, chapter 3, verse 20. Okay, pantayo dyan. Revelation, chapter 3, verse 20. Kita tayo dyan. Hallelujah. Basa. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Yan. I stand at the door and knock. At the door, ruangan. Numapan kay jay heaven, ni Jesus ti door. Ni Jesus ti gate. Amen? Ni Jesus ti way. Ngam na sumrak ni Jesus ker ka, ada i-open mo nga door. Tapno sumrak. Nya nga iti open mo nga door, your heart. Amen? Agnanak
ni Jesus in your heart. Ano na may be-preach ni Jesus can the gospel. Agnak ni Jesus in your heart. Ti tao. Hallelujah. Kat timang i-open the heart na through repentance and faith by believing, acceptance, jay mang welcome kene Jesus, ijay heart da so tinang i-open. Kat sumrak ni Jesus. Kugita na jay nga heart. Amen. Ikatuna di abong ti puso. Kat sumrak iso na idyan. Ngapan tayo ijay tabernacle ni Moses. Tabernacle ni Moses, ano ti talo nga division na rin. Outer court, holy place, and holy of holiest. Kat no i-compare mo ken ka tabernacle of God tata, may isang picture na diay, sika adamet ti talo nga party ti kinataom. Spirit, soul, and body. Or, nagaputay jarwar, body, soul, and spirit. Kaya spirit mo, so na dahil pinakahuli nga part of your life. Part of your humanity. Your spirit, pinaka-inner, so ti aday di unag. Center of your life. Heart. Now, ti ayan in the presence of God, the tabernacle of Moses, ijay holy of holiest. Jay ti pag-iiyanan ni Apo Diyos. Jay ti ayan iti mercy seat. Jay ayan the presence of God. So ano sumrak di pa di ti serke na jay holy of holiest. Once a year, makala ti blood. Kat ipanay jay holy of holiest, you are seen at jay, it is 7 times. Ket no, nagbaligi jay, kangatuan nga padi nga nang iwarsi, ijay blood, ti 7 times, amin nagijay, nga nagidaton, kanagay animal, nga nangalan jay high priest, iti blood, nakadanon amin, nga prayer jay jay. Mapakawan ti basol na, ken, the presence of God, aggapu jay holy of holiest, rumwar. Jay, even the Shekinah glory of God, agparang ijay, makita na. Now, tata, tipadi tayo nga kaatuan ni Jesus. May panggap jay heaven, sinaraknan. Pero tatati kayat ni Jesus, nga serkan ni jay biyag ti tao, jay holy of holiest, ijay unag. Your spirit, your heart, ket no, i-welcome ti tao isuna, sumrek isuna ijay, i-apply na jay blood in your heart. Isungay jay, nga madalusan day conscience mo, mariknam, masense mo, nga you are clean, forgiven, because of the blood. And from that time on, the power of God, the presence of God, will operate. Born again ka.
Amen? That's the power of it. So at mang-receive kay Jesus, the first nga ma-experience na di panagsarak jay high priest nga ni Jesus, ijay most holy place, ijay spirit o heart na jay nga tao. So ijay nga change ti biyag mo because jay glory ni Apo Diyos ag-work within you. Gana renew na the soul, your mind, will, and emotion, even your 5 senses. Ag-change na jay by the power of God. Ijonag. Then ag-worship ka kini Lord, maka-worship ka in a spirit and in truth because nagbalin nga temple of God, the spirit mo. Your heart, that's the first na ma-experience the tao, the Holy Ghost, no resibanda ni Jesus, the Spirit of Christ, ti sumrak, iti unag mo as a high priest. Now, no nakastrakan isunay dyan, na the presence of God, ag-work, iti unag mo, i-connect na ka, iti presence of God, iti trono, iti heaven. So nga nalaka, ti communication na dyan. Hallelujah. Malala yun. Nagito iti gospel. Nga ilamlamang ni Satanas. So nga ti born again nga handa nga mo niya. So nagkararag na kasla, hanga denggan ni Apo Diyos si Suda. Imbis nga na i-applyan, jay blood of Christ, jay heart mo. Amo yo, okay. Another example na numawatan niyo. The Old Covenant, kailangan makugit ti tao, tapno maibilang nga nadalos. Ti lalaki lalaki. The Old Covenant. Ti ka nasawa di ay, maikat siya bung. So ijay 2 Corinthians 3, verse 14, in Gana, ti 16, no sumrak ni Jesus, no sumangot ti tao kay ni Jesus, maikat siya abong. Number 2, nga mangyari, ada ti blood, no makugit ti tao. So at the time ni Moses, edihan na nga kinugit, na di anak na gistay patayon ni Apo Diyos. So nga nangalada iti bato, so di parang kugit na iti anak na, sada insagid ka na kuha na di blood. Are you getting something? Daba maalaala yun ito eh. Now, kailangan ti blood no na makugit. That's the sign, ti covenant mo kina Apo Diyos. Na ikatyabong, nakugit ka, nag-work your blood. But, sinukatanan ni Apo Diyos si Jai, nga tulagan. At until you, kailangan di blood ni Jesus. Pati sinobrak ni Jesus si Jonag, His blood, then pour out na Jai. Pinigis na daday old heart. Jay daan nga pusom, nga binmato, na sukatan, itinatulnog nga puso. So nga kaya mon tag-obey. Ano tag-preach? Ipapilit na nga-obey, jay saan nga nakugit ti puso na? Zero. Under the law ti kaya da. Pero, no receive ni Jesus, umay the Holy Spirit, i-apply na jay heart mo, ag-change jay biyag mo. Mas dao ka.
Amen. Tinaduma ko na da, Pastor, ada ka na tayo ti panagbaliw. Na tayo ti mangbaliw sarili tayo. No kayam ti mangbaliw ti sarilim, anla kuman nga nailanlansa ni Jesus. No kayam nga baliwan ti sarilim, han na lang kuman ngayon baon ti Holy Spirit. Takayam gayam. Kayam ba nga kalabanan ni Satanas? Ije sarilim. Kayam ba nga ikatan ti basol? Ije sarilim. Ni Jesus sa kinaramid siya. I-receive mo pa ni Jesus, accept am the power of the Holy Ghost, sa mo kaya tag-change. Palakpak kina Jesus. So that's the first thing. Kailangan ma-experience ti tao. So jay, panang pastrok na kina Jesus by the Holy Spirit. Or, de sumrak ka muna. Tapnohan kayo ma-confuse. Arami ti Holy Ghost, pero ti karganay di unag mo, Spirit of Christ, as asan. Dito the Spirit of adoption. Nga mang-adopkin ka nga son or daughter of God. Taba Spirit of adoption? Pantayo dyan. Romans 8, verse 15. Ito the first nga na-experience you, na kayo nga na-born again. Namdayahan pa nga na-born again, kailangan mga experience na ito, itapno, kayam tag-change. Amen. Uray balik-baliktad ka, uray tugtog mo ti ulom, no? Ama ma-receive na ito, ano nga kaya eh. Kayam ti 1 month, agsubli man na. Mo yung tagiya nagbaliw nga, hanga kaso di pa nagbaliw da. Nagbaliw da ta ng asawa na lang. Kung na problema na kini asawa na, nagsubli na man. Kung na problema na, subsublian na man jay dati. Kung na ni Diyas, si Diyaw iso na ti strength mo. Change. Amen? Verse 15. Basa. King James Translation. For ye have not received the spirit of bondage again. Okay, agpos kayo basit man niya. Amoy din na nagbasol tayo na nairaman kiniyadan, tina-receive tayo ng spirit of bondage. So hanapnuan tayo ti kumkonforme ang pagbotbot ngan. Amen? Pero, numay tayo kini Jesus, sabalin. But, tuloy. But ye have received the spirit of adoption. Yan, spirit of adoption. Ano ti adoption? Panaka-adaptar. Panaka-ampon. Ano ba? Ibilang nga anak. Amen. Panang tagibi. Tagideti sa utayo gamin ito eh. But anatimbas deeper, kakayat na asawan na ito, no? Ito spiritual. So, tinareceive tayo pa, di inawat tayo ni Jesus, nga sinubrak ni Jesus, iti heart tayo, spirit of adoption. Dadyan nga spirit of adoption, isuti, umawag kinitatang na iti heaven. Iti Abba, Father. Amen. Ama, tatang ko. Kunan na rito eh. Amen. Papanak manan, jay spirit of adoption. Ti adoption dito lubong, handa nga kaya may demonstrate na ito eh. Because ti adoption dito lubong, anak ti sabali, alaam, ibilang mo anak mo. Ipanagan mo, ijay family name mo, jay family name na. Pabalin mo apan,
i-register nga anak mo dayay. Agsukat tinagan na. Pero never nga masukatam di panakay anak na. Anak lata ni Pilato no anak ni Pilato. Pero dito yung spirit of adoption, mas deeper na ito eh. Tating kasta ti ama nga nang adapt ka na tayo, sukatana di spirit mo. Ibaon na di espiritu, ti anak na nga ni Jesus, asasan, tapno, ibilang da ka nga anak na, ianak da ka through Jesus Christ. So, agsukat ka nga talaga. Agsukat ka iti new kay spirit. Naibaga ko ka na kayo, no? Apay nga daan tayo ti divine nature, naianak tayo ti Diyos. In Christ. So nga na ito ti adoption pa'y kiniapo Diyos. Ti kasana, ti espiritu ti anak na ti mag-adapt ken ka. So nga amin nga mang-receive ken ni Jesus, ti spirit ni Jesus as a son, pumasok ken ka, ket aramidan na ka nga anak ti Diyos. So nga nag-change ka nga talaga. Naianak ka nga talaga. Amen. Makita yung kumatiyay. That experience, ti born again. Na-adapt ka nga talaga by the Spirit of Christ. So nga amin nga mang-receive, mang-believe kini Jesus, may anak na iti Diyos. John 1, verse 12 and 13. The Spirit of Christ as a son, ti ma-receive na. Okay, prove ko na ito eh. Galatia, chapter 4, verse 6. Okay. Verse 6, King James translation. Basa. And because we are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Anya nga spirit in baon ti amay, di unag mo. Spirit of His Son to adopt you as His son, as His daughter. So, di na-receive yun ni Jesus, di Espiritu nas as son, ti sinamrak, tapno may bilang kang anak ti Diyos. Born again. Amen. Kat no born again ka, anak na ka ti Diyos, makipagtawid ka, iti sa nikwa ni Jesus. Verse 7. Tuloy tayo verse 7. Thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Jesus Christ. Kat no anak na ka, babae kinlalaki, nagbalin nga anak ti Diyos, kapuja Spirit of Christ, nga nang born nagin ka. Amen. Nakipagtawid ka, iti Diyos, babaan, kini Jesus. That's the reason. No, pa yung bagbaga nga, you are blessed, you are rich, because of your inheritance in Christ. So claim your inheritance. Amen. Hallelujah! Nga di kinalaing mo, di magkiklaim mam, nga rumangay ka, o nagbaling ka prosperous, ti pang klimam, because of Jesus, natawid mo, ti sanikwa ni amam. Tapno amin, in Christ, amin. Awan dagtang sit, iti laing na dito'y lubong ni Jesus, ti may panakal tayo, ni Jesus, tinangtawidan tayo. Woohoo! Amen! Dito'y nga ma-experience mo, titunay nga humility. Nuhaan nga sinumrak, king kada Spirit of Christ, you are nothing in this world.
But because of Jesus, you are now something. Hallelujah! Woo! Piliban nyo gamin dihay. Anak na ti Diyos. Kapo jay Spirit of Christ. So nga Romans 8:9, ti tao nga wan kanya na ti Spirit of Christ, ang akukwa ti Diyos. But praise God kada tayo, kung na-receive yun ni Jesus, kukwa na kayo ti Diyos. Hallelujah. So have pa nga nang receive. Receive Him now. Open your heart. Amen. Okay, now, connect ko dyan resurrection. Awan di ma-born again, no nga nag-resurrect ni Jesus. 1 Peter 1, verse 3. Okay. Follow you lang na gitoy. Tadag ito'y ti mang padakal ti faith you. Dahito'y ti mga ramid ka na kayo nga humble, lowly in heart. Madamdaman ang kayon tun nga, ay, doktorak kami. No pa'y, mausar ni Apo Diyos sila. But you need humility. Ingenierak kami. Mayat. Atorniak kami. Pero, no ma-receive mo na ito'y, ang gayong nga di kina-atornik, tinang tawidak, the blessing of God, ni Jesus. Iso nga, dayon biyag mon, agbali na humble. No atornik ko na day talayo, ni Jesus, ti nangaramit kanyak nga kastoy ko namon. Tanyo na Sir Ruben ni siyempre, major, nag-retire. May dito yung church. No tumakder tayo, no kunamkat, sino kayo nga magpatak-patak? Kung kuna nagayam, ingato tayo, ti ima tayo, sino kayo? Karo ka nun, Isaac, ti mangbilin ka na nakat, sino kang ubing na? Ngam dinaala na ito'y agitaya ganti imanan. Ni Jesus kayang pangingat nga tuak ti imat. Ni Jesus kayang tigapuna nga tumakderak nga agdayaw, nga agkararag, ang gayang madagitoy nga preacher, kunanan. The same kayong maumay ditoy. No nga nag-resurrect ni Jesus, kaya maya nga born again ti sarili, kaya maya nga may adapt ti sarili, nga anak ni Apo Diyos, zero. Ngam no naalam na ito'y, amen, mausar na dajay adal mo. At ado pa'y masulwin mo. Hey! Kaya masaksakta na. Apo professional tayo. Amen. We know how to speak in English. But that's not the basis. Amen. Amen. Jesus is the foundation of faith and life. Okay, let's read. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto life by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kita nyo, has begotten, hath begotten us again. Pinutot na tayo manan by the resurrection of Jesus Christ. Nohan nga nag-resurrect ni Jesus, handa ka mabalin nga adapan, nga kasanak na. Tayo di pa nag-resurrect na, nga mangyari da dyan. Tayo di nag-resurrect kami ni Jesus, iso na the first
nga bigadan. Nagbalin nga bigadan, Son of God. Han nga nagbalin nga bigadan, Son of God, din anak ni Mary. Idinagungar nga nagbalin nga bigadan. So nga amin mo't ka mag-receive kini Jesus, agungar yung Spirit na, agbalin mo't nga bigatan. Hallelujah. Tinaduma, born again. Tinusar na nga word. Hallelujah. Amen? Mapantayo ti ESV. Translation. Verse 3. Let's read. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through So nga, at Easter Sunday, nagungar ni Jesus, tapno da maborn again. Tapno da Spirit na, nga nagungar kin patay, nga first, begotten from the dead or of the dead, kat sumrak ken ka, taborn na ginanda ka. Okay, kurang lata. Medyo kasla narigat ka maawatan. Lord, pakaawat mo. Okay, Acts 13, verse 33. That the first nga experience, born again. So nga, tinaduma, na kayo nga born again, kasla kayo nalastog, kalada kayo lang may salakad. Hapay na tayo ayatin, ang born again sarili tayo. Nireceive tayo ni Jesus. Amin nga mag-receive, maborn again. Amen. Madida lang kami nga i-receive. Hindi handa na ma-experience. Or siyak din, anak ka na born again. So nga team music ko, hindi kat. Ang nag-change. Kanta kami kat. Kaso makanta kami, dilay lang. Kaya na. Tunod na kami simbahan. Christian song. Kantamin, alpas ti misa mi. Da kami nga giinom. Dilayla. Kantamin. Mayat mo ti palakpak ti kongregasyon. Nga minisa mi. Kuboy dagitoy. Mayat. Nga di na born again nag-change ti life ko. Amen. Madikon dahay nga kanta. Amen. Nag-change, pati panagdengdeng tilapayag ko. Madinan ti dayang-dayang. Irritable iti lapayag ko na. Ngam nadagday dayaw. Apo. Wow, naganas. Dayaw iti Diyos. Amen. So nga kasi di mangyari king ka. So nga, nung nga pa yung buong naging, mamawatan ni bagbagak. So, nadayang-dayang pa lang, agkuti pa lang dyan dapan mo, eh. Kasi na pa lang ijay. Ano mabuo naging kag, change siya. Amen? Hallelujah, daya tinaidumaan na. Verse 33, let's read. You are my son. Today I have begotten you. Oh, kita nyo ha. Sige, mapantayo man, King James. God hath fulfilled the same unto us your children, and that he hath raised up Jesus again, as it is also written in the second psalm, Thou art my son, this day I have begotten you. Kita nyo dahil? This day have I begotten day. Kaano day ngal daw? Itinagungar Easter Sunday. Amen. Lawatan nyo, dinagungar ni Jesus, idia de jay kwa. Diyan natayan at nagungar,
ijay nga pinutot ti Dios. This day or today, I have begotten thee. Amen. Apa yung nga nangyari diya? Di ba dati anak na ni Jesus? Amo yung gamin, tapno yung shortcut ko, tinapan ni J. Cross, nala natin basbasol tayo, na tayo iso na spiritually. Na isina iti Diyos as a son. Kapu jay basol tayo ngayon baklay na. Na tayo iso na jay talong aklasi, ti papatay, na tayo ti body, na tayo ijay spiritual death, nga natawid tayo kini Adan, na tayo pa'y ijay eternal death kuma, pero kinongker na ijay hell. Kung natin na duma, apay nga napan ijay hell ni Jesus, kung ang pastor, kat isuna kat holy, righteous, so nga ululay ka nga pastor, kung na kanya ke. Nuhan ka napan ijay impierno, hanang nabayadan ti impierno puras. Gamapay nga napan, because of our sin. Ngayon baklay na ijay cross. Isu nga na i-reject, isu na ijay cross sa son. So nga dadya kanta nga na-reject ka, tapno maaksepak. Amen. Why? Because of our sins. Ngayon baklay na ijay. So nga, jay 7 last words, adati inbaga ni Jesus, jay di Friday. My God, why hast thou forsaken me? Apay, kapu jay basol tayo ngayon mabaklay na, hanan ngayon baga, my Father, my God. Apay binaybay andak. Tana isina iso na kas anak. Tabayada na, jay basol tayo, nga naisisina iti Diyos. Ngam di pinagungar ti Diyos, pinutot namanen. So nga ni Jesus, ti first nga na born again. Kano nga nagbalin, so nga bigadan, iti nagungar. Aming nga mag-receive, ka ni Jesus, agbalin mat nga bigadan, kapudya nagungar, nga Spirit of Christ. Dati ko na nga born again. Kat no na anak ka ni Diyos, tagapagtawid ka, the blessing of God, the life of God, kingdom of God, power of God, name of God. So nga daking kadagidjay nga power, nga bihag nga victorious in this life. So, ma-overcome mo the world. Amen? Ano ito makiklaim niya? Sino na maka-overcome the world? Si mamati nga anak ti Diyos ni Jesus. Di dyan lang tayo mudahan lang mo. Daytoy nga talaga. Di ka sa mamang overcome. Amen? Oh, that's the first nga experience. Number 2, experience katiyan kumatlangan ni Jai. Number 2 nga experience, Jai mabaptizan ka ti Holy Spirit. Naianak kan no naborn again ka. Naianak ka ti Spirit ni Jesus. Amen? Pero kailangan nga mabaptize ti Holy Spirit and fire. Tabaduan da ka ti Diyos. Ti power na. Awas na hiyo. Di ba may anak ti tao labos? So nga baduan na. Balkuton tayo ti lampin. Ngam ni Apo Diyos pa'y hanga lampin. Ti pang balkot na His power. Isu nga, baptism the Holy Spirit, the next. Amen.
Hallelujah. Matthew chapter 3 verse 11. Next, number 2 nga experience ti believer, baptism the Holy Spirit. Kung babaptizan ka, agbaling ka, powerful mo. Karkaro kaysa di pa nakabornigin mo. Kung di pa nakabornigin, ligtas ka na doon. Naawat mo salvation mo. But di pa nakabadom, very important dihay. Tabaduan na ka ti power from on high. Amen. So nga day papapanan me because I know I have the Holy Ghost na yanakak ti Spirit of Christ na receive ko ti baptism ti Holy Ghost ijaya ka agta trust. Iso na nakag-minister I believe in miracle. Amen. I believe nga I have the power to cast out demons. I believe have the Holy Ghost. So nga tapal ko ti imak, babaptizan damat. Amen. So nagbaling nga powerful ti biyag ko because of that. See verse 11, basa. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Oh. Naday, ni Jesus, binornagin na ka. Tatamanan, baptizan na ka ti Holy Spirit and fire. Ito din, bagana no, idinagungar, kung nanay jay, Luke 24, verse 49, mapanak ijayan ni amak, kat ibaon ko kada kayo din, promise na. Di kayo pumanpanaw dito Jerusalem, ganahan kayo mabaduan ti power from on high. So nga di anak, no may anak, baduan da. Ni Apo Diyos met, baduan da ka, ti power na. Sabali di born again experience, sabali di baptism, tati baptism maitanab, no danom kuma. So na baptism the Holy Spirit, maitanab kay di power to Holy Spirit. Kat the evidence na riyay, rumwar ti speaking in tongues. Lumaban din na dumapapastor ko na apay masapol na speaking in tongues, no? Mabaptize ang ka ti Holy Spirit. Oray awan ti speaking in tongues na bautasaran tayon. Tadi, kung nangyang aron di kadwak ini. Tayo di binunyagan ka, kung nana kanyak, bunyagan ka, tinagan ti Ama, anak, Espiritu. Di na bunyagan kan, kung nana, ayan na ngayon aron ti power kanyak. Agursi-ngursi itmanan. Yung talaga nabaptize anak, iti Holy Spirit, at the power, at the fire in my life. So ako na kanya na, dinireceive ko lang, na nabaptize anak, at nirumwarti evidence, na speaking in tongues, jaya ka nagbaling na powerful. So ako na dyan, ipadimot lang, bahala ka. So, agsina ta, mabati ka, tarumwarak pahi. Tenak siya kabanbantayan. Tenak i-preach ni Jesus. Kat kunana, wen Ganda ni mata isuna, nagkita kami. In lihans kumalang isuna. In preak isuna, nagpaprimot. Kailangan ti power. Kunakat. Wen Amoy lumatmatayan ti tao, bilibondan amin nga maibaga. So ano, ibagbangan pala ka na salon at, naku na. Bayang pa lang. Kabadan to ti time, kaproblema nga hana nga mo ti laod kindaya, agdungagan day ta. Amen? Karkano lumatmatayan, amin nga isa na bilibonan. So ngayon tayo ibagan ni Jesus. Amen?
So makita yo, Holy Spirit and fire. Apa yung mangyari man dito? Tadi nag-resurrect ni Jesus, napan ni jay heaven. Tinapan jay heaven, pinmabamat ti Holy Ghost. Kapo jay resurrection. Kaya resurrection power, ijay nga, kunana nga, jay nagpagungal kini Kristo, manipod ken patay, ket iso matlaeng ti umay kada kayo. Jay kan nga maka-overcome. Awanan ti ganas na ti arak. Awanan ganas na ti braha. Awanan ganas na ti sugal. Kamnuhan pa lang at tumamnay dagid jay, you need more. Amen? Ang kayo marisismaya. Kayo latag dengeg. Tahang ko ay baga nga reject kayo. You need power. You need Jesus. Amen. Kita nyo dagya kakasay di biyag na nabang kami kirino. Daday jayan. Papastoran tinaduma. Woo! So nga, uray umay na to eh. Uray ada bibisyuda. Sige, come! Amen! Come! Uray kulat-kulat kay pugaw. Uray madmadi ka kaya kusawan. Uray sikanday kapapangitan dito'y lubong ti ugali. Come! And receive Jesus in your life. Amen? Romans 8. Start tayo. Iti verse 9. Yan kung dito'y. Whew. Sige, verse 9. Let's read. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kabada ka na tayo the Spirit of Christ. Kamnauan pa ka na kayo, receive Him now. Okay? Verse 10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin. Kahit nasawan the body is dead because of sin, kahit nasawan na ito'y natayan day bagiyo iti basol. Amen. Hallelujah. Kahit nasawan na isiparate. Hallelujah. Dead to sin because dead from the law of sin. Amen. Okay, hanga na dyan i-explain ko. Holy Spirit, tibagbagak. Okay. Next. Okay, tayo, but the Spirit is life. Natay ka, ijay, sinful nature. Natay ka, ijay, law of sin. But you are alive in Christ and His righteousness. You have His life. Pilipan nyo kami niya. Kung na dyan demonyo ka ni, nararasaas na king ka. Narigit ka ni bilibom na ito, tungay nung kamali ka no bigat. So tingkas sa kasana mo't kanya ka, di mo. Ang narigat. Nga ibagbagangan ni Jesus ti biyag mo. Nga iso na ti kinalintag mo. Nung ay kamali ka, ti kababain. Ayun, nabayaga ki dyan nga gisi-struggle. Tungkal basag ti Bible, isumat ti ko na. So, tinurod ko. I believe ni Jesus si biyag ko. Ada kanyak ni Jesus. Righteous ni Jesus si unag ko. He is full of love. He is full of compassion. Full of help. Full of power. I have the power. Idi kunakat. Ijay kit di nga rumwar. Tibunga na. Dadjay kit di hangkaw ma-overcome. Na-overcome. So nga isursurok ka na kayo. Bilibon nyo gamin. Ang adjay, nungay kamaliak.
Huwag ka malikat, ituloy mo Mas pre, na itublak ka, gawang bumangon. Pukpukam di ubot mo. Tayo ituloy mo nga magna. Apay, adayad na itublak na, titoyak malangan. Pitak na ito yan, nagdisuan ti ubot ko, aglub na kaklangan. Apay na? Amin tayo nang may itublak sa agawaan tayo oray no, nasakit ka, agawaan ti magna. Nakababain no namang kita. Ti spiritual, ganun din. Kung na itublak ka, gawang bumangon, kaya church. Amen! Agpapuno kay ti life of Christ and power. Pwede na itublak ak malangan. Taglob na kak man kaslak nuang. Ha? Awan ti kasta. Agawan pa kiti nga panpaagas kat. Tingkamot paagas. Amen? Kaya ni Jesus. Woo! Tuloy. But if kita nyo, si Espiritu ka ng pagungar ka dyan agyan mo lang ka na kayo, dahil tati maawat tayo. Baptism the Holy Spirit, umay di ay. Okay, nyabay. Riingan na, jay bagi tayo. Quicken your mortal bodies. Biyago na. Amen? Tinaduma, vitalize, energize. Amen? Jay bagim. So ano na tayo tikidlim, ringan na. No na tayo jay pusom, pagpitik na. Amen. Tado ti pinatay ni Satan nga function di body. Ringan the Holy Ghost. Biyagan ang tupay. Ijay resurrection. Daita ti power. And by His Spirit that will in you nga mangyari diyay. Amen? Sige, verse 12. Yes. Hantayon nga agbiag ijay. Tuloy. Verse 13. For if you after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit mortify the deeds of the body, ye shall live. Yan. So nagbiag kayo na Spirit, say biag mo in Christ, by the power of the Holy Ghost, patayam, ti aramid ti lasag, agbiag ka. So nga ti makapatay ijay, jay tao nga dati Spirit of God, ti makapatay, itinainlubungan nga biyag. Ano ba naalayo? Nasa power, ti born again, kaya nabaptize, ti Holy Spirit. Tumakder tayon. Nagungar, jay biyag ni Kristo ka na tayo. Mamingsan man pa dapat dito itihangan ang receive ka ni Jesus, just come here in front. Di altar na Apo Diyos. Habang ay close ko na ito May inayong kayon. Dapat isahan pa nga nang i-open the heart na. Ang anang pastruck, iti Spirit of Christ, nga mang born again, come now. Mamadlaw mo, no? Hang ka nga born again, han mo ka mo Nung na-born again ka, mo nga you know and you know, nga you are born again. Ngamno kasla kalata idi, tinay anak ka, nga natata, nga awan ti amom nga nag-change ang tibiyag mo, you are not born again. Kati born again, at that time, nga talaga nga nag-change ti life mo. Sino ba? Dati may isa dito Ulitok man natin na born again, amom day, so nga siya, amok. Na born again ak 1986, December. Nabaptize anak, the Holy Spirit, 1987,
April. Sino ba? Pagungarin nyo ni Jesus, ija unag nyo. Ijay nga agungar kada kayo. Nagungarin. Pero kailangan nga agungar mo iti biyag nyo. Very important yung maborn again. Isuti first nga dalan mo nga sumrak ijay kingdom of God. Hallelujah. Amen. Even baptism of the Holy Spirit, very important. After nga born again kayo, you have the right to be baptized with the Holy Ghost. Number one nga qualification, the baptism of the Holy Spirit, born again. You need to be born again first. Now, da kayo ngayon manisango. Ni Jesus agtuk-tuk-tuk ti puso yo. Kaya't nasumrak. No ilukat yung babayan, ti panagbabawi. Babayan, ti panang believe, nga ni Jesus natay. Kaputi basbasol mo. Katyay dara na lang ti mangugas. Ijay pusom. Tiyan yaman nga basol. Kat akseba misuna. Babayan ti panang isawang. Panang ipudnum. Kani Jesus, sumrakin ka. Ipudnom, ti pamatim kani Jesus, sawang mo. Pagam Jesus, mamati ang kasika, natay kay jay cross, nagungar ka, ted mo ti daram, para ti basbasol ko, I receive, I accept you, in my heart now. Shh. Thank you, Lord. Susurutan natin ito nga prayer. Jesus, I accept you in my heart. I believe in you. You are my Savior. I believe in your blood that was shed at Calvary. I believe that's for my sins. I receive now my forgiveness by your blood. And I accept you now in my heart as my Lord, as my Savior, as my God. Thank you, Jesus, for saving me, for dying in my place. Thank you. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for your power, your Spirit, to confirm this truth in their hearts right now. Even the baptism of the Holy Ghost, I pray, touch them, fill them, in the mighty name of Jesus right now. Right now. In the mighty name of Jesus, confirm their salvation. Confirm the baptism of the Holy Ghost. In Jesus' name. Jesus' name.